bia akwaba Odeefuor Asante TV dane danyina yesomo sompa yebo anan edeko Berekum yeko Berekum yaba Odeefuor Asante II adum say nti de course nyina no ye de nyina eba ababebo ya ye nyina minim say ye hu bebre e won time fide no so de course e wo ho na ye akasa so ye de ye ni krodua ban say ya ye hwene esanta mutien ko no so de bebre ye ka ho aye ne de ye de nyina ede eba ababesomo etitametwiku naka shobi say nyina ya tenase de course e wo Berekum na abretwa mu ne ye de nyina eba besomo ayaba baby abusia Grand Cabanas and our face as my professional photo studios and I edit director so masne e me djumedi edit ebro ya no subscribe to channel no click notification bell so edit am say the baby bia tuma onso wonsa ebetimi aken bi so pepe se papa ya wo na e wo gina fidi na chi a wo bom chi dom den e wo eye aha enti afei de o no e de nyina eba abeso abusia bra bini Berekum sensem yenye nimsa akunya no adaho ede ache eye na na mankade wo a otoso efree eye mega so free as for as so na nanom eto nsa ede efred no afei de bibia repair ama ekwan dem se eye Berekum manhima na akusia ameyahene a otoso miensa ede eye candidate e wakoma na nanom kunya so for record makers na wo monzo so agi bibia tum na afei de tim de na babetire eye ampa ose eye wo yo bibia repair the shibrante ba betre eye yankasa yewura na 72 abebiu na oje no ede atum nti the shibrante eye Kofi Asante krobia na yagina tum na ye nyina ye beka ya yagini tum wie ya na jo no kopie mo Berekum a obi foforo so wono na ye wo hene na candidate na we fa ha na ye ngini tum de keka hu bebre ezo abusia adensa bibia wie no na etu akotwere de atwere mo ye den a Odeefuor Asante hene wono na obetimi de asinebo se ni pasmesi na mede no ebedi ade obia entimi eka wo hwe tina dan nyina wo kase wono wotimi kasem wo Ghana hanum se makot biara ensesa na da na kasike dwa Kofi ntiase na konyo Asante hene nam so Odeefuor Asante hene nti no ka enwanu final ejabusia ampa yekopie mo wo Berekum na yekoye no enso na chese insoya na ebekoso no nti no avosa edi djuma kese ewo mu pa avosa omu di djuma kese o sa enso na ye otumfo chiame e chiame bonsu edna ni munyam ebebeta djumadi no nyina echi na yemo emfa enwura Berekum Berekum abusia na ye share said the environment na atmosphere no esia fa no na de wa na ye wo Asante mom nyinya nkwa ne sem for 4 years honyu na abusia wanyini kura usukura usa tie de yekopie mu onom no na chese kronim osebonko a na ekoso ewo onom na hwe eye aba penny for mudi eye mega ne se jama na chese edichie na ahye eye ehoma yetwe ni na ye konkoshe abra kronim na aba hema a omo kronim edidom nani ma omo ebose ye kwa basisia and also I don't know just say I am a memo any chrome it is obia agino edna tum say oba be CBB ed a share a chrome eba ni say na that just say ye share cronima na enye baby omani agenkwa ene ekotwa na emom na akwakọ yeso kronim nyina obia ye kado obia twen say sa da we ebedru na yaje no ede atum enti no na sese kromode na preparation obia aboa ne ho pa edihia se enedai se de tie bia de shebrante ayaje na atum no
oba ababesi bibi e de akyere eye ne nkroma na when nyina enkogu no eye kromo atmosphere ni gia na omo ye osebo ana wo mo bo e de twen se eye de Shebrante Kofi Asante Krobia e ba bepie mu na busua eno ana ye de e twen eti ampa eye de Shebrante yi no so eba e bepie mu na wo ba na busua te se avosa omudi ha busua and I near car with him no avosa a chow monster who Bible is very tight a channel who a share and I will more aid in a name dinner baba edino eba. Intriani, my uncle Shen, a bra crobia eba abesibi a diatre a yen kunaso for ne a year Berekum and mine.
obey on your trigger. Oh, black and come over to oh, okay.
to have to meet our yeah, everyone on the signal. Progreso. Then you also have the Odeefuor of Berekum. We have them around very soon.
Hebusia na che say and also I don't know che say avosa we and our mate me wan say abra avosa eye interview e wo men chef kese mo ka say krobia eye yewradia na yewra asi eye ne hene anase woyi nipa ye ose wo pe no ye fa ni sin na wo abeya o mo say wono wo mpene ne de abusua wo mo abetu anamon e dia bakro wo mo de wo hene na ye si ye fa ni sin no wo mbedi na chi e de na ba bo no ba ampa avosa e de ose e de aye wo yo abusua mitwa mo puse mitwa mo nyina puse mo atia santema ye nim mo atia santema ye nim yo kaka ni nada bibia akoda din mo abadwuma papa avosa mo abadwuma na minim se we no elso hono ma we ebe ma se bi nkronkro bi a wo monument me wase bi asore wo hono no abusua baby abe di o eye kakra baby abe di etia de abusua eho so de ekopie mu ewo eye eho enno na chese yewura eba ye no na de aka nyina ne se ye de eye mega insi so no instrument no ye de nyina ede eba hyehyɛ so na chese ewo se obegina eye edom nanim na wo se bibi ede kyerɛ eye na hema ene eye nkunwasofo ne eye kromu ehofo ni nyina enti abra eye kobia asante eba bepie mu ewo eye Berekum ahimfie bepie mu Berekum mahema nan so oba bepie mu ewo eye otumfo chame bonsu enim ene na nanom konwasofo ni kroma ni nyina enim no na ebre na wiedru se wo se bibi e de kire eye kroma no enim na ho media for mama anye dion yeah. Country Akwamu. Yeah. Ankobia. Yeah. Chidom. And then Ma Jasi. And I'm a Chalasiano play. Yeah. Berekum man. Yeah. Ana akosia amia he otosumiensa. Yeah. Mesle Berekum Chibra ka Chibra se. Yeah. Me na nane amakradi ewo a odikan. Yeah. Me na nane Chire Diabo a emrebi omufri asokore ka Berekum man. Yeah. Me ni apanyin ni dasibre amakradi ewo otosumienu. Yeah. Sumpa a me na nanom minua Isum Berekum. Yeah. And I mean, therefore, Chire Diabo Asante II. Ebe tuasu. Yeah. Me di no pare koduro ba kunye na be sum Berekum. Yeah. Se man ti man yesa atu Berekum ta. Enti krobia emeka se Kofi Asante krobia wono ena be brante na wase bibi e de akere na nano konwasofo Berekum nyina ne de na chese se edin a wode eba be di djuma ye friend se wei ene ni din and aspect ni nkona din a wode eba be di djuma no Odeefuor Diabour Asante a otoso mienu Odeefuor Diabour Asante a otoso mienu wono ena ababefa na amankradi ewo etuo asambre die betimi atena ha asini p ama obia atene ho asese sambre die okopie mu ewo Berekum enso enya ne manhene a ne din no Odeefuor Diabour Asante a otoso mienu na wabaye mo watena se onkwaso pia yenim se obeboa ama Berekum
man enso afa ne ntema pa ede efra na mentime ho ase ebe sori wo hono nyina menim se na nanom konasofo nyina ebeboa ama bibia ayeboko akototin enti abusia that is yewura SCBB editor kuroma ni wie no na de aka ne de enije nko ansa na no ya santiman mu anum si amomre ene ya mane mu no de se brantie eba SCBB editor na ahema ene kunya na namu kunya sofo nyina ne kuroma ni nyina ewia na de aka se nanom kunya sofo a wo ho dada no mo so eba SCBB edi atre yewura na se mekasa de se brantie azisi ya gina tum no but na na jamba was ni nkoda sofo enso eba CBB ede echere no ema ne daddy pefe se ampa wo mo agina tum no mo agina tum se wo no ene ehene a wo mo eba be hye nase abeboa no ama wotimi aye adwuma ewo kroni enti no ose oyo eho na otumfo chamen chamen bonsu kaye na afede wo ma de se brantie de siso no ma no kwaba na futu kakra wo nso wode ema no na afi wo to aso etoko so eka se sese dia akase na no kunya sofo enso eba besi bibi ede achire ochiame bunsu ensema wode tu dwa no ebenie Awusia Odeefuor Chairman bonsu na edinani monyam eba be pie mu ewo dwumade no ase na afia mamre ne amane bia ewo ho bia enso no hweye se bia etimi ekoso boko na mentime ho ase bia entimi empie mu ewo eho enti na chese eho so no de ekomu ewo ho bibia ewie peye no bibia ewie peye no yenim se Asante Bible anum se de ohini bia wo si bibi ti chiro kro ma wi afa ni asoawo ewo ya beti ye de wachi kro nim nyina eno na chiro kro ma ni nyina se sambre de ye nya ye hene ayene no eba besom ewo kro ni mu enti se de dade dan nyina ya Asante memo ya mabre ni amane chire no eno so ye de wo se ede oyo ewo eho enso na chese avosa edimu akotene pa ehweye edi ewura echi kronim nina na chese wo sebo amanfo elbodie na chese wono eni age pa we nyina echese ampa wo mo age no ede no atumu na chese busia de koso ewo eho enso nti yetweni yongore abra krobia se me am da bi se me ka se krobia se o sa me ka se Odeefuor Diabour Asante otoso umienu yede no ekochi ne kroni ma obi ahu se ampa wono na ene yaje no ede no atumu kroni no ebusia de koso enie Awusia na chese enso na chese hono Asante maya mamre ni amane no abonten die no ewie peye enesa abonten die no ewie peye na de akade ewo nananom nkunya sofo ewo nanahema na abusuapani ne wo mo maka anyina wo mo na de aka nyina no enso ewo wo mo ewo na weye wie bibia san kopie mu wo ahemfie wo no ye ne Odeefuor anase menka se Berekum
Hema ekasa mafo meche ni PRO yene no etwetwe enkomo ebisa no se bibia wie peye die biem na edi echi na chese bibia eye boko se de bidi kan ekan ye no amamra ni amane kakra aka ne de wo se etwa se kromafo na bontesofo hu no na ye nyina ye hu no de aka ne de se de na nakasa mafo ekan ye no ene makakra aka no de omo ankasa enna no ebetena se na afia amamra ni amane bi e wo no ne ye de na posuku ewo eye eho enso amafe de ote bibia asema bibia aye boko ewo eye Berekum enti sana tie enti we nyina enkoda no ebrepam no ye nyina ni tsabe de ewura eti ane na echi kakra ebrepam no ewura eba bedru a samre de na ekwanya ebetimi ada ho ama eye Odeefuor etimi aba menhye fikesi mu aba besi bibi e de akire ewura kotoko hene sana tie enti abusia we nyina enwie no na anajo no ye okronim ya ma o yesi ya hwe de bekoso ewo eye kronim sementime ho asbi bekoso anasa akasa bi ene de keka ho bi bekoso a ebusua chese kronim ayedi ode mayen kohwe se de na kronim isite dru anwumre no ahemfie wo ne kronim atmosphere ni nyina ode ye memba ye fu ye ni ye kohwe ye koso kromo sa anajo. All right, your mama will now call back. And Monday, Mr. 1st June 2026. After say a day, Odeefuor Diabour Asante II is to say Berekum. My dear son, the cameras about Berekum, him say you rather heard the atmosphere. No. Saying this here and over current this is the current atmosphere a war a Berekum a palace or saying fee your friend a recruits what do us one of our shadow and so you be here which is a higher calm be a coffee and a quan in the blockade piano so near man so but I usually measure once and but I feel you know and that's so high say yeah but now I'm well who the ekoso ade asa ti after say ye de nana esi ye panga so se Berekum ma hene Odeefuor nana kire Diabour Asante a otoso ni no ti you are in entrance ni enye abusia we are seeing is believing entienne said the odi hu ye na sapepepe ye hu no wona ye fa ye twa ye no sapepepe ena ekoso ewo eye ho enti no na esi bibi chire kroma no ene de aka nyina awie ya na busia pam no cha no ba bia tadi ti bibia aye boko tu hwe enwumre no anato de so nim no ni ye hwe senament me ho asibi a ekoso ho no nkrofo bia no mo asori ama mo men so ena ye mpre na we na wo so odi no de keka na ye hwe sanka da enwumre no omo so be omo ho mene so dan so busia debida we sampa ye wuro sante hene akasa enti no bibia etai di tine kofo busa ekia bukodru ya de na koso asama cha mo mai de na koso ye de bia si ho na ye se debida wo ye na bia si wo ho na mum na ye twen ahwe de be koso free say ye te ya sa dwam ni atese ye se mentime ho ase bia koso wo ho no abusia anoma ba hu na hu pinkra wa bonti mu ho no enti de ya gina tum no ene Odeefuor Diabour Asante a wotoso mienu enti sabra me ne waka say die Berekum atai din asumje ekwa ena ewo ha police fo ahobabo fo mba wo nyina ne na Asante man so TV ka cha mo se mo abo adwuma mo aya de avosa ye twa mo nyina puse mama Berekum afa na ntima pa ede efra na abra nan ma e ba wo hwe se abusia wo mudi ne nchen na ya magaba that be ye Asante man koso ye Asante man yedi enti ene bibia atimi akoso boko ewo eye eho enti abusia ye kopie mu ewo Berekum de koso nyina na ene ye de nyina ababa so mo na samrede yaba ye fi Berekum aba ene de nyina ababa so mo no enti biboni bia enkoso ewo eye Berekum asamrede ne bu ekase bibia aye boko ewo eye eho na me fasa akonya we so na maka kire eye me nka se nkonwa ne bia sabi
ebededa empine no abusia yefa wei enye suade yefa wei enye suade enye Berekum nkwa na yesi na enkofa be yesa bo mpene kro bebre na so yenhwe de course ewo Berekum asomdwe ama bibia aye boko ewo eye ewo nanam amwatwa sanseman wo ede ehya yemfa we emfa enye ye ho aduro yemfa nya afuturo na youth na mwom no ene ye munya nkofo bi no mo hyemochi no mo hyemu kutupa na mo ye he na asam to a ebeka wonko bia beko ebeka wonko a o enti no mutu ana mo bia na mo ahwe ni ye mo ndwene kina asem dachi asem bi nti o dachi asem bi enti abusia die wom eno no yefa we emfa entu ye hofo sika ni do be sha okutupa de ama wo na sika no bedi akosi da ben obedi akosi da ben abusia die etie enso eno no enti ye be ye guso ye di sem nyina achi ye di sem nyina achi de be kom bia ewo Berekum yesensem no ho ye de nyina ebesa betena ha ni abrabesom mo ebo etwase ye san ko ho se de ye ko ye na ye be ko na bibi oho bia ye de asom eye asanteman ene asanteman so TV ahwefo ene etiefo enyina enti de wo nyina enso eno no safei ena ado afidie no ede ato adom se ya abusia ye ko Berekum de kosi ye no ene ne ye de nyina ede babesom wo no avosa abodjuma ewo ho no pa sai so ena ye otumfo chiame bonso ede nani monyam eba betai dwumadie no echi ema mamre ne amane a wo se ye no bibia eye boko asa mre de metini aka se Berekum Berekum adaidi ti chiame bonso de pie mo ewo ho ede nani monyam ebetai dwumadie no echi ema bibia eye boko enti de wom nyina aso eno no aha eye Asante so TV dani de nyina yetna sia yesommo sompa na bamenfa kwanya we so me sorry na menye birthday way I birthday happy birthday to you Daniel Kwatin I Belma Tintin Gram ya bash way back in Agricultural College of Education no your batch on one and what I say Tinidina you read the Captain Tola the richest family on campus young one yinya be matenting I don't want that you push you it's Tola the rich family which and then wona you can say happy birthday Odeefuor Diabour Asante II no sabe so biano Shura the tallest guy on campus abusia maybe need to that one man me da men sample to ask akehwe just all wapa me so me waka curl what you say and see captain Diabour Asante that's what junior would do that's just a birthday we dey ato enti Diabour Asante na won to nkwa dem na fe di odo sabe so bia na so enye Shura emfa emambo na emfa ema yenyina yenso aha it is a pepenity afi happy birthday kase enko enfama mi ame mame ma de nyina my lovely mother afusia mumwa me wase na me wo hye mi ame mame madam Ajubi sa na dodo na ede frɛ no na ebi so e frɛ no madam Dorcas ha eti wigina abusia ne nyina anemu na ya wish you a happy birthday hey o ma me da bia me ka me say o ma me nya o ma me anu no share this woman one day met your story about her. In fact, I have a lot to write about her. Trust me on that. She's been a marvelous mother from day one, and she's still a marvelous mother, I must say. Mame, on kwaswati, nyankopon shra, oduma nkoma nyankopon, ento nkwanem, na eye wo braswaba no, obose wo tswaba. Enti why ade nyankopon sha mekasa meka, ade besame ewa ha ama ade ache, amintimi enwi. Enti ya na Asante so TV, together with the crew, yenyina say happy birthday. Mame, nyankopon shra wati. O try there a famous JHS ewo pankrono eho na o chere ade bedododo ni PSC ni me na me PSC o muni mana we na me PSC enti no nyankopon inshra na won to nkwane
Yedo bebre, yedo pa. Aha, aye Asante TV. Aha ne brother me kwan ama enejumedie no. Medeni nyina awie peye ewo eye aha enti no sabe pepe era eti ya no subscribe to channel no ede ama me no notification bell no se de be ya ye de bibia to nkunkron a wonso betimi atibi na afede wonso wa share ama afoforo enso ensa ede aka Grand Echo Cabanas and our face Asante Professional Photo Studios and the director so must name my manager media it's me Eddie Eva so we are manager media what shall me media miss Paramount we are not so view because I hear I am more Asante say we here it's you know I nana akia adoma chirikua as yo me and my it said it the say asumbe ba na who yam support e ko nin kan se mako to biara yo and the son will Ghana memo hatta. Jom. Nesi Gabriel Tiase. Jom. Yes, Anthony. Jom.